up with the lark. Think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. Ayan na, naimbag nga rabi tayo aming kakabsat kaya napapagayam. Magandang gabi sa ating lahat. At syempre, happy Sunday to all. Ayan na, syempre, aday ti programa tayo ti Facebook Live Daniel ken ayat. Keta day ti pagayam yo Mr. Daniel ken ayat iti Barangay Bantay, Iliti Solana, Probinsya ti Cagayan. Ayan, naggana sa'yo. Kaslag payso. Alagata naimbag nga rabi tayo aming kakabsat ken papagayam. Yes, si Maring Gerly Baraga dyan sa may Cruz Naligas, Quezon City. Wow, sa wakas ako nauna kunana. Ayan. At syempre kay Buddy Jonathan Orlanes, yung tatakbong barangay officials dyan sa may Cruz Naligas, Quezon City, sa darating na halalan. Ayan sir, naimbag nga rabim, hehe, kunanay katawa na ni Kadaning Joven Abig Dulnuan. At syempre kay friend Gretchen Belango di Tanay Hong Kong, naimbag nga rabi. Alagat aminin kada kayo. Iti 17 viewers tayo. Ayan, naimbag nga rabi tayo aming kakabsat ken napapagayam pada ka naglalat, nagmulagat ken nagurat. Ayan, syempre ni Kadaniw S. Militagari, nakatagari nga tamanin. Ayan, Kadaniw na imbag nga rabin, pa-shoutout man amin nga taga-Karatakat. When, day tinay Karatakat amulong Cagayan, iti kada Jose family, kena Miguel. Ayan, Dagyo family, na imbag nga rabi yo amin dita. Up with the lark, think I'll take a walk in the park. Hey, Lakata kang runaan kini Gayem Jonalyn Ardiles Jose kini Mr. na dita nay Karatakat amulong Cagayan na imbag nga rabi yo amin dita. Alagat ni friend Melanin Garan iti Temlique Bagaw Cagayan. Hi friend, kumusta? Na imbag nga rabi tay aming kakabsat Team si Siwit. Uy, umay kayon kunana. Naggana sen. Nagmayad nga pukkawan. Ayan na imbag nga rabi tay amin nga agdengdengeg kuna ni Kadaniw Edna Sakpa. Ayan ni Kadaniw Aldrin Mar Castro na imbag nga rabim ading May Galindon Kamayo Kodog. Kuya, nagchat ako sayo. Ayan na messenger, basahin mo na lang. Nagloko ka na ding. I-chat mo latta ka dito yun aya. Ayan, happy Sunday idol. Kuna ni Kadaniw Leia Rose ni Brad Galyarap watching from KSA. Pa-shoutout family Paralag and to all Kadaniwan. go for a ride. Ayan ni Kadaniw Len Tridam. Good evening Kadaniw, pa-request man idol Agdaniw ka man kunana. Anyang iti Daniw ko. Ayan Kadaniw Len Tridam. Wen sige banatak daw dayta para kanyam. Ayan ni friend Babson imbang nga rabi friend kastamet. Ayan ni Kadaniw Jomari Balagan Simangan na imbang nga rabim Kadaniw ken kadagiti kabaryo am nga taga Solana. Ayan nagyamanak man. Ni Kadaniw Felicidad Bautista na imbang nga rabi met idol watching from Saudi, hehe kunana. Mayat manin te aldaw ko nakita ka manin idol. Manglokon sa. Ayan na imbang nga rabi kini Kadaniw gurbak na imbang nga rabi ti Domingo tayo aming Kadaniw kunana. Ayan na magandang gabi kay Sis Maribel Vizcara, Tiu Concepcion Rimando, Jen Basa Trinidad, Renz Garma Manuel Belango, Kat Kathleen, umay kayon. Ayan si Sel Barnacha, umay kan. Ayan ni Kadaniw Aldrin Mara Castro. Ayan, nandito na ako sis kunana. Ayan ni Ading May Galindon Kamayo Godog.
Sis Raisin Bernes Umaykan. Alagata daytoy man may nga sonata nga isagot ko kada kayo. Ay if tomorrow never comes. At syempre tayo request ni Kadaniw Lem Tridam. Good evening Kadaniw pa request man idol Agdaniw kaman kunana. Kita idaniwan tadamdama da ita. In the dark, and the thought crosses my mind. If I never wake up In the morning, would you ever down the way I feel louder in my heart? If tomorrow never comes, would you know how much I love her? I did try in every way to show her every day that she's my only one. And if my time home never was true, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I love them. Ayan na yung bangarabi kini brother Noli Obilio dita na tuwaw Cagayan. Ayan, happy evening idol guwapo kuna ni Kadaniw Aldrin Mar Castillo, Weno Castro. Ayan na idol pa request man tay ikaw ang dahilan kunana. Ayan ni Manang Nicole Alexalen nasapa manin ti aldaw ko na idol kunana. Happy Sunday to all of us. Keep safe to everyone. Hello. There's no second chance to tell her how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will she know how much I love her? I did try in every way to show her every day she's my only one. And if my time... Ayan ni Kadaniw Elebana Amsugal Adrob. Ayan, nagbalik-baliktad ngayon. Ayan, kat hello, hi. Ayan, na yung bangarabim. Kadaniw Joben Abigdul Nuwan, sir, patukar mo man jay just another woman in love, sir, kunana. Alagata, just another woman in love. Ayan, ni Suadin. Ayan, ni Kadaniw Fredelina Eniego Agunos. Ayan pa shout out watching from Damao kunana. Naimbag nga rabi kini Kadaniw Aples Chef Garcia Aguda. Ayan ni Kadaniw Gurdak-gurdap. Ay kurbak-kurbak kayam. Sir, I request ko man jay bed of roses please. Ayan na ayan shout out idol. Ayan naimbag nga rabi Kadaniw Apple Chef Garcia Aguda. Leave love to last if tomorrow never comes. 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much to love them. Ayan na yung bangarabi tayo amin dita Pinas kani greet kuman dito bagbagik haha kuna na pa-request man ni Manang Nicole Alexalen dita jikanta nga you are the reason. Ayan, thank you Kadaniw. I made a promise to myself
to say each day how much she means. Ayan ni kadaniwa Jo Marie Balagan Simangan. Kadaniw pa request man Jay song nga count on you. Sagot ko kadagiti ag dingdingeg nga taga Solana, especially dito'y kadaanan delegation kunana. Alagatan yung bangarabi o amin na kadaanan delegation. Ay taga request ni kadaniw Jo Marie Balagan Simangan. Will she know how? Alada ito yan tayo Just Another Woman in Love. Request ni kadaniw I'm strong, I'm sure. I'm Joven Abig Dulnuan. a lady with a plan. Believing that life is a neat little path. Ayan ni Buddy Geraldine Badungen na imbang ngarabi Buddy ko na pa-request man Jay Tears in Heaven by Eric Clapton. They call me the girl who knows just what to say or do. Still I fumble and fall. Ayan na ni Maring Gerly Baraka, yung absent athlete ko na hindi makakatanggap ng Christmas gift ni Idol. Jen Basa Trinidad, Rensgar Manuel Bilango, Kat Kathleen, Marites Concepcion Rimando, Maribel Vizcara at Teo ko na. Another book. You touch me and I'm awake like a feather in the wind. Cause I can't wait to feel. Ayan na kablawak man friend dagiti agamak isuda Ram Andre kini Mr. Ranbal Ingaran. Just Ayan dita na temli kay Bagaw Cagayan pa request man friend tay kantang awan iti pakadanagam agyamanak nana. pardon me Awan pakadanagam nga talaga. and tremble like a child. That wanting your look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me. Can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be. I'm just another woman in love, a kid out of school, a fire out of control, just another book. You touch me and I'm awake like a feather in the wind, as I can wait. Ayan ni Buddy Melvin Daos Jay Lugan kung kunana awan ti Lugan mon intaraydan. Ayan ni kadaniw Marisol Mamana pa shout out naman po Brad kunana. Ayan yung mga Brad ko dyan sa may In love, a kid out of school, 12 chapter. out of control. Ayan yung mga mababait at disiplinadong brother ko dyan. And I'm awake like a feather in the wind. Ayan ni kadaniw Padli Maribel Vizcara. Happy evening idol. Kastamit kada kayo amin kadaniwan kunana. With you, I'm just another woman. Ayan na request manin ay ayaten ka itiag na nayon. Ayan ni kadaniw dyan Basa Trinidad. Sis present ako sis kunana pasyensya na sobrang busy patunga kunyang ng Kuwait. Ayan magandang gabi sa inyong lahat. Alada ito yan tay Bed of Roses nga request ni kadaniw kurbak.
ay isagot ko kin ma'am someone that used to love. Ayan, someone that I used to love. Ang duma-duma ti request ni Manang Nicole Alex Salem. Ang kumaawatan ti request na. Ayan ni Brad. Ayan, John Lemersky Dunridio. Ayan, naimbag nga rabi. Latag kita nakman iti request. The request ni friend Melanie Ingaran. Alakatada ito man, may isang request kati patangatang tayo. Ayan, dito gapo tayo ayaten ka. Ano sino ti makin request dito nga sonata. Ayan ni Manong Jimmy Medina na imbang rabi. Gamin jak nawatan tiriknak no agayata kwen no broken hearted nga ta. Kuna ni Manang Nicole Alex Salen. Ayan na yung bang rabimot kini Manang Janhele Hermano.
Ayan ni kadani MJ Ferrer Mercado. Ayan kadani pa request man jay kanta nga ikaw ang dahilan. Thanks. Alaga ta sige. Katadaytuyan ti request ni Manang Nicole Alexalen. Ay ni Manang Janhele Hermano Gayam. Ayan ni kadani Christy Balwang. Ayla pasensya ka na kadani nalabsak ti request mo. Ayan na Christy Balwang kunana. Nalabsam jay greetings ko kunani kadani. Ayan pasensya kan. Alakas tamet nga kablawak ni Kagawad Manny Jose. Dita rin karatakat amulong Cagayan na imbang nga rabiyo amin dita. Tama ba ito? Alam kong di pwede, ngunit anong magagawa? Ayan ni kadani JBC Barbasal Adelac Jr. Ayan, good evening idol. Request ko man jay isem. Ayan, umisem kalatan. Wala na yatang Ayan, watching from Marawi ko na ni sis Raisin Bernes. Ingat-ingat ita Marawi sis. Bakahan ka makaawid ti nasayaan. alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing iniiwasan mo o pinagtataguan. Ngunit kaya kong magtiis aking Ayan ni kadani Jo Marie Balagan. Simangan kadani next moment jay request ko. Kung na count on you. Sige. sa piling ko. Kahit mali ang puso, pilit kong tuturuan. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Kung sakali mang di tayo ang Ayan ni friend na Melanie Garan. Ajay awan pi pakadanagam kunana. bahagi ka ng buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano ako nasasaktan sa tuwing iniiwasan mo o pinagdaan. Ayan sir, damdamagik lang met no apay nga nakatartaraki katatako nana. Nagloko kan kadani Christy Balwang. Ayan ni kadani Marit Jenba sa Trinidad, Marites Concepcion Rimando, awan anyaman nagayem. Panana, alakat umay kaman, kadidita tulungan nakman palang umay aglaba, madinakpay nakadigos kunana, nako po, delikado. Dahil tama ang pag-ibig na nararamdaman. Ay napukkawan man agijay duasis, when nga rod awan dapay. Di tayo ang magkatuluyan. Sapat na sa aking Ayan na medyo nagadalti ulok. buhay ko. Ayan na shout out iti amin nga Solidos Imperial ko na ni brother Noli Obilio. Ayan. Asahan mong hanggang wagas ang pagmamahal. Ayan aduti makin favorite song dayta akadani wala ni kadani Joey Pardon. Alagata daytoyen ti request ni friend na Melanie Garan. Kay awan pakadanagam. Sipudidi nagamamutakit si kalatiin patig ko aging gaita si kalaeng tinakarik na aktipudpud no nga ayan sapay la kumain. Ayan ni kadani Esmili Tagari. Wen jay ayaten ka kano. Sige.
kadani kagawad Manny Jose iti karatakat amulong Cagayan. Halagat aji request na kano tayo ordinary song when kagawad di patangatang tinamdama dayta. Ayan ni Padli Marites Concepcion Remando Galisanaw iti Burgos Isabela na imbag nga rabim sir kablaawak man iti DBT family tayo kunana. Kaya nagmaymay sa nga rin na tayo na imbag nga rabi Ma'am Dongs Karen Bros. Ayan ni Ma'am Karen Bros iti San Juan Abra na imbag nga rabi. Ken kadagiti gagayem ko good evening amin kada kayo ngawan lawas na agyaman akser pa request man tay Pasko ng damdamin ken na lason mong halik amuklatan. Asaan kanto pulo. Ayan ni kadani Amanda Galietes, ayan na yung bag nga rabi. Ingat-ingat, God bless. Ayan Brad, shout out mo man Ajay ay ayaten ko ni Abigail El Chico kunana niyan. Nakadon ni brother Noli Obilio. Ayan day taman. Nagamamuta ket si kalatiin pate ko aging gaita si kalaen Ket babain day nga gundaway kakabsat ken papagayam ket dyan nag-request nga Daniel. Ket iti day nga sonata nga request ni friend Melanie Ingaran tay awan iti pakadanagam. Wen sipud pay nam amuka Nagamamuta ket si kalatiin pate ko awan sa bali gaita ngalinaon dayti puso kenrik na. si kalaen Ket si kantulaing iti inak ay ayaten. pudno nga ayang Awan to iti mangsulisog iti sa sinuman. Wenno awan to pulos iti makasulisog. Ngem no nakaturog nakla. Ngem no nakaringnak baka masulisog nak. Ay naglokon. si budi inaklon muntoy pusok nga agay ayat ken ka Wen patgek ngay ayatek. kalaen Iti kaano man. Kethan kanto pulos malipatan. awanen di sa bali Iti panagkitak. paayag puso ken Ket awan to pulos iti kasukat mo. tandaan ang dayta No kaabay na, when no kadwa na, ngun no adayo ka ay katada. Naglokon. Madinsa. numan adda agtaud apa nagduaduam Sapay kuma, kedi ba tahan ka agdudwa, iti sagsagot ko ken ipapaay ko nga ayat. asaan ka Kapulaeng, ali tanuan yaman, nuan yaman. Iti may bagbagak kita, ket adda kinagpaisuanan na. Slag paypayso. Nang loko. When mahal ko, edisipod pay, si kalatiin inbagam kanyak ngay ayatin nakmet. Ket anyan nga kasla, lumagto tuy puso ken kaunggak. Purilag tagerger, tay tuy tumeng ko. Yan. Nagloko. tamang Ayan, ti pa nagkitak medyo managdulduling nak. Lalo no nabartekak ko na ni kadani gurbak-gurbak. Ayos ko ay apo. Pakawanin nak. Sipod pa inyeb kas ko day ti panagayat ko ken kamahal ko. Slag paypayso niya. Nagloko. nagamamuta ket Wen ket kinunamit kanyak. Nagsamitin nga panang sungbat. Iti mahal ko.
Sigala Kunak lang nung angaw ng impay-pay sumeten gayam. Ganyan. Diyos ko apo, pakawanin lang kami. kuma tamamatika. Ayan na naimbag nga rabim sir patukar man tay kuton titaltalon kuna ni Buddy Jonathan Orlanes City Cruz Naligas, Quezon City, Philippines. Ayan na shout out Adje Kantak Brad nga bukil-bukil kuna ni kadani ni brother ni Obilio. Ayan. When day ti puso kenrik nak mahal ko. Kat siksi kalaing tinak aw-awagan iti mahal ko. Ngem ang angaw met gayam. Anyan, ulitin man kadaniw ko nana. Naglokor. Ala katatandaan am dayta. Ayan ni si Renz Garma Manuel Bilanggo i-shout out kuman iti bagbagik ko nana. Ayan na brother Noli Ubilyohan mo unay ti agshot ta nakainom ka nagrelax ka man ditan. Ayan hello ma'am Marie Chris Aquino na imbag nga rabiim ko nana. Nagloko kan si sagpukaw kamiten. Ala dayto yan te request ni kadaniw. Ayan tay count on you. Ayan, adan sa mahalda ako nana. Ayan, ni kadaniw KJ Amya Pals. Ayan, ni classmate. Body shout out man. Dita I love song para kanyami ti anniversary mi. Ayan. Happy anniversary. Body KJ Amya Pals. Kini Mister. On our own, we've been so far. Ayan na yung rabikin ni Manang Carmelita Sanchez Macolio iti Quezon City. Magandang gabi. Ayan lagot sila si Renz Garma Manuel Bilanggo mahal ko kun kunana met ni Sir Kadaniwen kunana. Ala kata daniw lang dayta. Alahan nyo unay seryosoon kadi aya. Daniw lang ako nada. Daniw nga pakangegan kadagiti naglabas. Naladingit man wenno naragsak. Ayan. Ayan sa sige ka daniw ilaban mo kunana adu manin ima in love kunana. Ala serkat madamamot agbuyan ni ma'am kunana. Ala kata dagiti daniw lang ket hanyo unay seryosoon kadi aya. Mayat nga isala ata sir kunanin kadaniw Joben Abigdulnuan. Ala kata sino iti mayat nga sumala iti sukisok. Ala kata isala tayo man. Tapno may kat dagiti tabtaba, dagiti bilbil. Dagiti bilbil nga makuna. Ala kata itayag yu dagiti kayat na sumala iti sukisok. Ayan na pa shout out man sir ni Goryo ken Gorya sir kunana. Apay nga ini Gorya kita adatangay kunanan. Hala. When adamot dito ni Goryo. Ayan ni apong niyo Goryo. Isumat dito yan tay sangwanan ninyo wenno adatu yan sangwayan nyo ni Lolo Goryo. Choose one place to spend the rest of my Ala haha isong aruda gayem tanakitak madamag buya ko nana. Wen ano nyaman iti makikita yu dita. Kita awan ti ayan pa shout out man sir ti agmay nga hari ti biag ko ni Mr. Arnel Galisanao dita na Lukban Rojas Isabela sir. Ayan nagyamanak. Ayan ni Padli Marites Concepcion Rimando Galisanao. Shout out man Jay Nabaha Amulong kuna nakaasidamet nakasangit nakpaidi niyan. Uri lang nagluwa kano ni brother Noli Obilio. Ayan.
naluknang iti panagpuspuso na dahi nga tao. Ay, kunana. Ayan, when nagpaiso, makapasangit nga talaga iti nangyari iti baha nga di kijay Guzman si Lizel A. Lara. alak na tadagi kahit natin sumala ti sukisok. Kitagitayag kay Team Iman. Jose Amak. Ayan ni Kadani Badi Sir. Ayan, Idar Ehar Drab. Ayan, nagrigat nga balik sentinagan na. Pa-shout out dyan, Sergeant. Hehehe, kunana mate. Ayan, Brad, pa-shout out nagijaya na bahay Jelly Now is Tugigaraw, Isabela, Alcala, Amulong, Kenlalo. Ayan, amin yan imbaga na. Looking back, Ayan, bagay mo ngay sir, kunana mate. every Kuwan kata ni Lolo Goryo kata numaminsan kata mangganyo mate. time, Yung numaminsan kat siyak lang ba ito eh. all of me, if I Sapay ko mata maayatan nyo mati ignoring you kunana. Sino dayta? Kata ni Joven Dulnuwan. now, oh, now, I've traveled so far. Ayan gabat Sir Aled Dagyo kunan sino dayta? You are just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see that I can count on you. Ayan na hahakithan mon ulitin kunana ni tani nagsakit ti tiyan kon kunan kadani gurbak-gurbak. Ayan sir na imbang garabim sir sir nakwit kunana. Ayan na agoray ta sa pulag. Ala dyan nag-request ti agaputay ayaten ka iso daytoyen. Ayan sir na imbang rabim sir nakwit sir kablawa man dagiti anak ko jay wino anak ko ken lakay ko sir di tanay karupyan. Ayan sir thanks kuno ni kadani kabero batan. Ayan greet ko man ni Mr. Kawilan di Tamarikina, love you lakay, wow sana all. Ayan na Brad pa shout out naman po mga barkada ko dito sa may Bagong Bayan. Ayan si Brother Marisol Mamanao. Alagata delikado ko nana. Ayan na po Brad, sana maging dalawa kami ni Abigail kasi mahal ko suna. Nako po delikado. Amo unay Brother Noli Obilio. Ayan, pasensya friend, awan anay na to'y inak request ko na ni friend na Melanin Garan, when nga road. Talagat okay lang ajay. Wala ni Sis Renz Garma Manuel Bilango, ayan mon. Tara ito'y programa tayo, iti Facebook Live, dani ken ayan. Kita mapantayuman kanu isala. Ayan sir kablawa man to'y naimbag nga aldaw ni Marilex Banan Buyugan. Request naman tay siput-siput kano. Watching from Pasig City. Ayan ni kadaniw Renvi Mamwad. Yan. Apay sino anya nga iti siputam. Ayan kata datan ni kadaniw sis Sel Barnacha iti Minabang Ilagan City Isabela na imbag nga aldaw mo dita. Alagata agsukisok taypay lang.
Paps kakabsat kaya na papagayam kaya dada ito nag-request sa tayan ay ikaw ang dahilan alaga tada ito hindi para kada kayo syempre para kini Padli Maribel Vizcara at Tiw ayan nga favorite mo ni Padli Kat Kathleen ayan ayan na i-guess mo kuman ni Sir Dilaw kunana when maminsan to ka no alagkata i-request ko sir amom lata nagyaman na kunana ayan ni akadani Lucky Bernardo Santos ayan na pa-request man tayo si Seaweed Idol kunana Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakaba pag nasilayan ko ang iyong ganda puso ko ay nababalisa kapag ika'y katabi ako'y di mapakali walang ibang inisip kundi ikaw lagi sinubukan ko ika'y kalimutan ngunit hanggang ngayon di ko mapapayagan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi ikaw ang dahilan hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta ikaw ang dahilan. at syempre para mitten kini sis Jen Basa Trinidad Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw lang nitibok ng puso ko aking nadarama ay para lang sa'yo asahan mo ito sinta ko'y di maglalaho pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi ikaw ang dahilan hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta ikaw ang dahilan. syempre sa runo tayo mitten tayo request ni si Renz Garma Manuel Belango ayan ni kadani wa Carlo Rabuya thank you kablaawa man iti Team Nmax ayan dita na amulong Cagayan Puso ko't isipan sa araw at gabi ikaw ang dahilan hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta ikaw ang dahilan ikaw ang laman puso ko't isipan sa araw at gabi ikaw ang dahilan hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta ikaw ang
kata dayto tay request ni Sis Renz Garma Manuel Belango tay sa Paskong darating baka Pasko ng damdamin ko na naman eh. Ayan ni Kadani Melanie Sumalpong Buyugan, sir, atay man kanta nga ikaw ang sagot, sir, kunana. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, walang ibang hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko nang magising. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, giliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling, at sa mga araw pang darating, pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko iyo, kahit na hindi Pasko, ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko ikaw pa rin. Una, Nordiana, sa maraming
Ayan ni kadani wa Renvi Mamwan agbuybuya met ni ading Aseber King nga addat sa Jay Lebanon. Kuna naingat dita ading ko when kastamet nga naimbag nga rabi kini ma'am ko noon. Ayan si ma'am Heidelin Simangan. Ayan naimbag nga rabi ma'am. Ayan ni kadani Bel Antonio. Hello Kuya DJ, good evening po. Watching from Malina BF Paranaque. Sa bawat oras Ayan ni Amanang kadaniw Erlinda Anima. Ayan. Kadaniw Agyamanak. di may wawagi Ayan ni Sis Catalina Casco Gyamanak. Katuloy Ayan ni Sis Sel Barnacha. Idol pakiplay man tay kanayon nga request ko. Agyaman iti adu-adu kunana. Anya ti kanayon nga request mo tay nagkalayo friend i-block na kita kunana. Ay apo. ng buhay Kailangan Alagata ito kata para kini friend Melanie Ingara. kong hiling Huwag mo sanang limutin Mga sumpaan Ikaw ay babalik Mahal Miss na miss kita Awit kong ito'y para lamang sa iyo Ayan napakablawa man Santos family. Dito na bantay Solana Idol. Ayan si kadaniw Lucky Bernardo Santos. Ayan yung kumari ko yata to. Si Maring Lucky Bernardo Santos. Ayan na hindi ako nagkakamali pero kung hindi, pasensya na. Ayan. Ayan iti Santos family. Dito na bantay dito na numunga barangay mi. Bantay Solana Cagayan na imbag nga rabiyo amin dita. Sa tuwing Ayan ni kadaniw Aseber King. Thanks nung Renvi kunana. Gyaman Akmet. Kadaniw Aseber King. Ayan ni kadaniw Bel Antonio kuya. Kunana DJ pa shout out po sa lahat ng best friend ko. Especially po kay Ate Lorraine Caparos. Ayan and please play the song Kung Alam Mo Lang. Handog ko po kay Ate. Ayan Lorraine Caparos. Salamat po. Ayan sir, request ko jay kanta nga agayatak sa manin. Thanks. Nako po, agayat ka manin. Ayan. Miss na miss kita Awit kong ito'y para lamang sa iyo Mahal Miss na miss kita Ang puso't isipan ko'y lagi lamang sa iyo Alam mo lang. Ayan. Kailanman di magbabago Ikaw lang ang buhay ko Sana'y nandito ka Ayan na sinuman atay ayatemon kunan dilaw. Alaga tayo sarno tayo man dito request ni Sisa Sel Barnacha. Tay my friend i-block na kita ako nana. Ilang buwan din akong nagtiis Ang sakit at bigat nitong dibdib Wala sa sarili lumilipad ang isip At maraming tanong kung bakit Ano kayang maling nasabi Kapag mag-reply busy daw lagi Pakiramdam ko ako ay napil Hindi naman ganyan dati I-block na kita I-block na kita Ay saan hanak nga i-blablak aya. Kahit ako'y
Ayan na imbag nga rabi met nakong kuna ni ma'am. Ayan na ni Mama Heidelin Simangan. Ayan nagyaman nak ma'am. Maragsakan na kiti panakakita kanyam. Ayan na naimbag nga rabi met nakong ken amin nga agdingdingeg more power and God bless. Kuna nagyaman nak ma'am. Alakata sapay kumanto ta danto ti time nga makapasyar to dita. Dita na ano mo nga eskwelaan mi. Iti barangay Gadu Solana Cagayan. Dita na Gadu National High School. Makapamis. Ayan. Wala sa sarili lumilipad ang isip. Ajay Latan, kunanan ni Bakit ko sumanao. Nagloko kan body. Ayan, sumanao ka ni Bakit na. Ayan na naiturog ko kadani pasyensyakan. Kunan ni kadani Karen Vital Solaina. Kunan na. Ayan na apay sir adda asawa mon. Kunan ni kadani Asiber King. When kadani Asiber King. Pakiramdam ko Dati girlfriend ko. Ayan. Nakagalot da ito'y numon. hindi naman Ayan na naigalotin ko na kuma. Han nga mabalin nga palubusanin. Noon numaya tayo pwede nga palubusan siguro. Joke lang. Kaya nagyaman idol ko na ni Sis Selbarnacha. Nagyaman akmet. nais ko na makapag-move on. I-block na kita. Night meeting. Ayan na welcome ading ko ingat ka dita. Agor uray ni Kabagis Christian Ken ka. Kunana ken dagiti anak mo. Ayan ay may naalala tuloy ako sa kanta na yan. Parang may like na din akong i-block. Hehe kunana. Si Kadani Bel Antonio. Delikadon sa. Nais ko na makapag-move on. Alaga tayo sarnutay man da ito request ni Kadani Bel Antonio. Kung alam mo lang ay sagsagot na kanukin ni best friend na. Ayan na Lorraine Caparos.
Wen kakabsat ken papagayam dayti nga gundaway kita intayo mangigan iti maysa nga daniw nga naggapo. Iti maysa nga mannaniw iti daniw balasiw tao. Wen kakabsat ken papagayam kas makita tayo met iti agdama at dagiti pamilya nga agkurkurang iti pangalan iti gastwenda. Ket mapanunot da iti mapan sa jay balasiw tao. Tapno mapan nakigasang gasat tapno laeng maparangay iti biyag. Wen kakabsat ken papagayam nang gayan dakman ngayon tayo dinggen, dahito nga daniw ngay naramid ni Manang Nicole Alex Salen iti Ilocos ngay madatasuna Italy. Dahito ket na paulwan iti balasiw tao. Iti papanaw ko lugar nga naiyanakak. Adu dagiti arapaap ko akayat ko amatungpal. Masakbayan ti pamilyak, isut tinartaragagayak. Baring mailong awkot kinarigat apanagbiag. Iti kaadag iti balasiw tao, adu dagiti tattao nga nas kasalsalupang at da iti mayat ken madi nga amo amaranaan. Adu nga rigat ti inak nagpaspasaran. Iti tinga iti natal na akasipngetan. Sumken ti iliw dito'y kaunggan. Inak malagip pamilyak anapanawan ket iliw damit kanyak anaglaplapusanan. Iti lasod iti adu nga tawen nga iyadayok iti pamilyak. Anus ken sakripisyo para kadakwada. Aldaw ken rabii sumken ti iliw. Sumken ti iliw kuket nagpayduma. Bara iti agep ken arako inak ililiwen nga aggapo iti pamilya. Ket umadanin malpas pinirmaak nga kontrata. Panawen meten nga inak makadwa ida. Ipapaskot iliw, iyaadayok kadakwada. Isem ken ragsak, maep-ep tumunggal maysa. Wahin kakabsat ken papagayam, dahito nga daniw ni Manang Nicole Alex Salen. Yata, makapasen na ay, ken makapasangit iti kaunggan. Wen iti iliw kakabsat ken papagayam, ket agnanayon tulatta. Iti adayo ket sapay kuma. Ahan met nga maliplipatan dagitay ayaten. Wen sumken ti iliw nga duma ngem ay ayan nyo kadi dagita na ibagbagiyo.
Alakata dayti nga ruden na balasiw taaw nga request when numayan natop iti daniw tayo nga rabi ita nga rabi. Jak mawatan daytoy riknag sipud pimanaw ka tuy dinag balasiw taaw tinapanam imbatinag nga agmay maysa mariknag itan tirigat na mayadayo iti napatek ken ka anos dungong nga impanaw mo ajak idin in kaskaso ngemoreno adayo katenag sikat linaon tuy puso ken riknag sumangpet kan tanan ta niragsak di sinangal tangayan. Mariknag itan tirigat na mayadayo iti napatek ken ka Alakata isaruno tayo man daytoyen na tay anaw mo basol ko kadi. ajak Ayan, apay hamo basol. Daytoy manin makapasin na ay nga sonata. Ayan ni Manang Nicole Alexalen na agyamanak. Ayan, awan na nyaman na Manang. Pasul ko kadi, nulipatan ka, kaunggan to'y puso. Pasul ko kadi, nu'y waksikan dito'y panunod ko. Yakut madaera ni puris asaen let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyag ko awanen baby ayan anang balot na irun akawan ni ayan kasmay di ako pas di ragsakit sakit abalikas nabati akin ka tanatalgit kung puso ken reglan nang gaya upaw di ayat mo di mapagbiyan Ayan ni Kadanyo Asiber King, request na daytoy basol ko kadi. awan sa di ayat ni nakit parigina nga inak tinagibig italit ken nanama nagsulbon nagbunga kagidi nga arapaan Ayan
Ayan ni Kadani Baldonado Sheila. Hello sir, na imbag nga rabim. Request ko man jay everything I do it for you. Kunana. Ayan ni Kadani wa Fredelina Enyego Agunos ang request nakman, Sir Idol kulasisi kunana delikado digiti kulasisi dita. Alagata dayti man sumaruno asino ka diti nagbasol ading ko kunana. Naglokon. Alagata sumaruno mo daytoyen agayatak sa manin. Ni Kadani Jen Basa Trinidad. Ituin andaman ni Lolo Gorio ditoy. Kita kadwa yung manin dito sangwanan ni Lolo Gorio. Nagayat at sa manin sikat enapan Awam pay mat ni Goria dito ngamen iso nga ni Lolo Gorio palang ti adat to sangwanan. Mailagawang tuwid na kay agayatak sa manin inasit ganda. Ayan na naimbag nga rabi kini Kadani Red Heart. Pulong puso nga kuna dawin no pulang puso. Ayan. Ket no maminsan to kakabsat ken papagayam kita mga ganyan today istorya ni Lolo Gorio ken Lola Goria. Dito programa tayo dani ken ayat. At syempre ti mga ganyan mo ti dayto yagan announce. Awan sa bali no saan nga ni Mr. Dani ken aya. Ayan na ni Kadani Warren B. Mamwa. Dayan sagot ko tay ayatik ngagbuybuya. Ayan nagmayatas sunatam sir. Sagot ko tay ayatik ngagbuybuya. Sino nga tadayta? Ayan nag-request ko pa'y idol. Jay agnanayon ngay ayatin ka. Kunana. Sir kasla ka lang makorkuryente. Kunana. Alaga tama balinting agso ko manin. When kakabsat ka na papagayam. Nandito tayo ngayon sa inyong harapan. Madi. Ayan Kadani wa Red Heart. Anya tayo request mo. Madimlip-lipatan ko na nalipatak summit eh. Alaga tayo sarno tayo dito request ni friend na Melanie Garan tayo agpayakapak. Palusutan nakuman. Ayan ni Kadani Eleban na Amsigal Androb. Hello idol pa request konfay kunana. Takabakiran kataltalunan agraman takabanbantayan kidaw kuken kakit palubusan na kuman tatoy tangkal anasip ngin anaka ipupukak iti nabayat apanawin. Ayan, God gave me you. Kung na kwandayatan na closing song. Ayan, pwede nga closing song teata Kadani Red Heart. Last 3 songs tayon kakabsat kina papagayam agyaman ak.
Alakata sumaro da ito'y bakit pututan ka manin. Nga request ni Buddy Jonathan Orlanes. Kagawad Jonathan Orlanes. Ayan. Makatayabak, makaampayagak, anawayata tangatan. Agpayak bakak, bayam nga agtayabak. Ama panitirong nga pag na edad. Agpayak bakak, bayam nga agtayabak. Ama panitirong Ala, daytoyen tay daytoyen. Ayan ni kadani Warren Bimamad pasensya kan idol sir, madi na ngamin kayat nga may mention tinagantay ay ayatek kunana. Nako po, apay nga ta. si bibiyag. Madinan sa. Amarik na punoy. Ala, daytoyen na Buddy Orlanes Jonathan. Kay bakit pututan ka manin? Ala kata daytoyen ti may kadwa nga sonata nga panglasongs tayo. Ayan kagawad Sir Dilaw. Itan bakit pututan ka manen. Ayan idol pa request manulitay riribok please. When sige di request ti riribok. Arapak mo guwapong aubing ay iatlag mon dayta ikamen. Ayan sir, patukar mo man jay tiis mahal ko. Sagot ko kini bakit ko nga Gemalin na tungkol ken na ni Bibig ko na ni kadani Emil Rumbawa tungkol. Ihap ko nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukel ta. Kinit daw mo nga ipulpak ta. Daksang gasat ta nalobat ka. Nagmaayan na lupidi anak ka. Di may katlo binukel ta. Pur Diyos santo iskandalosa ka. Tangiwak mo kung kunakken ka. Nagmaayan na bakla di anak ka. Di may kapat abungan ni ayat. Ay nagbayag di in narikap. Pinasikik ken binaliktad. Gimuriya met itsura di anak. Ayan ni kadani Jenny Ebuesa Nerosa. Ayan riribok man sir para kanyaming Red Heart. Ayan when ipatangatang tinamnaman dayta. Di may kalima binukel ta. Ang kukurot at pistit langana. Diya kaya't idingem mamilit ka. Tay putot ko at dakurkurang na. Awan metlaeng ti maperpektan. Abungan ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam. Gustong unay style akaratilyan. Di may kanen binukel ta. Ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera. Tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko. Duwata darling di nagplano. Ayan ni kadani Annabel Molina. Ayan na imbag nga rabim sir na daan nakman tigundaway nga agdengeg ta programa good night mga kadaniwan kunana. Abungan ni ayat agkan Ayan nagyaman nak. Alaga tayo sarno tayo man dahito riribok. uray no. Ayan tayo request ti riribok ni Sisa Sela Barnacha kini kadani Koray takitak. Ikadani wa Jenny Ebuesa Nerosa. Among lang aruden, ajakun nawaya.
Adi gijay Ariribok to'y biyak ko gijay mariribukan dita. Ayan, banatan yun. Ayan, Jay Kulasisi Aser, kuna ni Sis Renz Garma Manuel Bilango. Alagat pang last songs tayon. Sarunote mo tay God Gave Me You, isuti pang closing song tayo. 100% Basul kay tuwing ka Kanya kidar darira Sa mga asim ka din tadaywan na Panunutin ko ba Sa puso alungdaan Lukas bilang tasyak di mainaw Alagat kablawak man ni Padli Katlin, iti naimbag nga rabi, kata sapay kumata ni adda kalata iti naanayas. At syempre ni Padli Maribel Vizcara Active, kini Padli Marites Concepcion Rimando, gayem Jonalyn Ardiles Jose. Alagat naimbag nga rabi yo amin. Alagat daytoyen tay ayan nan tay Kulasisin. Ayan daytoyen tay Kulasisin. Igayad Kulasisin na dita, rumware na ya. Tumaray kayo, tabaka kamaten da kayo. Ayan, inaantok na ko kuya, kuna na good night na kuya, DJ night po sa lahat mga kadanyo.
Alagat dayto yan tay mahal magtitis ako. Ayan pa shout out Sir J. Kulasisi ni Jason Castro Giab. I love you Kulasisi kunana. O mahal ko, lalayo ulit ako. Ni Sir Orlanes meron tinatago kunana. Delikado kayo. Oh. Mahal di magbabago. Iiwan Abay nga puso at sana'y alagaan Hangking amin nga agtago aya. paglayo to sa bangunin ko. Aglukukan ko na. Haham ni Mr. Kawilan lang ti Kulasisi Club dungo kunana. Kahit na balog sadyang mahirap ito. Ayan magtitiis lang kayo mga kadaniw. Ayan, good evening darling. Ayan, nagsubli ni Padlik Maribel Vizcara atew. Galpakak naman ay tanalit man eh. Magtitiis, mahal, magtitiis ako. Ano mang hirap, pagsubok ang dumating. Init ng yakap mo, nararamdaman ko. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Ayan Gerli Baraka awan pa'y linukok ading ko kunana may. Ayan, haha ni Gerli lang ti Kulasisi ya. Haha, kunana pudno nga tabadi. Sino dagijay na amwa? Aha. Alagat wen kakabsat ken papagayam kayat kuman. Ngay pakpakaunay kada kayo. Ni Badik Orlanes ket nasingpet dayta. Kayahong Aday ti dani ko para kini Badik nga Orlanes. Sipod nagam-ammo kami. sisyo ko sa Sadyay tugigaraw. lahat ito. When iti damdamok nga makita ken namamo ni Buddy Orlanes Jonathan iti bayabat amulong Cagayan. Laging ligtas kayo. Ketahan nga mon uni dayta nga tao idi. Ngem gapo na iti pinagsaukmet kanya na iti napipintas. Ket anyan gayam kasla babae nga sumarampiting. Dayta nga tao ni Buddy Orlanes ket nasingpet. Nasingpet no makaturog. Mangibabain no makainom. Hi, good evening ading gwapo ko na ni Manang Marites Medina. Alagad kakabsat kin papagayam ituloy kuman daytoy dani ko para kinibadik nga Orlanes. When kakabsat kin papagayam nabayag kami nga nagkadkadwa ni Buddy Orlanes first year college to fourth year college hanggang napang kami dito Manila hanggang ita. Araw-araw sa paningin mo. When kakabsat kin papagayam ni Badik nga Orlanes Sadyang mahirap ito. kita numaturog dayta agkat katay. Ti pakalasinam numat maturog dayta nga tao ket nakanganga. Pangarap sa mga Nuhan nga nakanganga agin tuturog dayta. mahal magtitiis ako. When ni Badik Orlanes kita friendly dayta nga tao. Urayhan nam ammo Korehan nam ammo kita kasaritain na lata kasla close dan.
Uray may sa oras na palang agkit-kita. Kita winog sarsarita ket kaslaklos dan. Ayan, dayta ni Badik nga Orlanes. No adda kwartana mangited. Badi pa utang kunak nga mahangko bayadan. Hingga na may awan. Ayan. When kakabsat kin papagayaw ni Badik nga Orlanes ket kasla babae dayta sumarampiting nga kunada. When ni Badik nga Orlanes ti panagpunak ket awan ti babae na dayta nasingpet no makaturog nga talaga awan ti babae na pulos no makaturog ngem no pumanaw at babae na. Awan joke lang. Ala na joke lang Badi Orlanes dayta nga Badik ket nasingpet nga talaga dayta. Awan pulos iti pangisukatak kanya na. Sa ingana iti nagamamu kami ken ingana ita. Awan pulos iti nagbalbaliwan na. Kasla ubing latta iti panagpanpanunot ta. Nagloko. Kasama nila ako. Magtiis, mahal, magtiis ako. Ay pasensya kan Badi. Alagata si katatay ti kwan ala no babae kumasiser ket agduduma ama anak nan kunana. Sumarampiting kunana. When bakasuna pay simpet kitem nga rod sir kunana tawagan mo ako kunana. Delikado ta. Ala kayo. Alagat ni Badik nga talaga kata awan may baklit basta nasingpet. Tas JT i-describe ko kini Badik. Alagat kaslak kabsat kami di atawen no ingana ita kata kaslak kabsat kami palang iti turing mi di maysa-maysa. Ayan na kakaabay kami di nga maturog dayta. Agin inarakop ingana parbangon. Ayan. Amok amin iti ipalpalimid na dayta nga tao ni Badik nga Orlanes. Ayan. Haha Sir Idol tago ang isa, tago ang dalawa kunana may. Haha ikayang ko kunana. Ala, Diyos ko. Kapingat ikayang mo nga. Alagat dayto nga roden tay request ni Kadaniw. Red Heart. Kaya God Gave Me You. Ketison ti pang closing song tayo. Kita para kini tumahimik tayo pala. For all the times I felt cheated, I complain. You know how I love to complain. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still guess that rain. I didn't have the prayer, didn't have a clue.
hourglass I saw half empty. Now overflows like a river through my soul. I never doubt I have. I'm finally free, and I truly believe God gave me you. Show me what's real, and there's more to love, and just how I feel, and all that I want is right before my eye, and all that I live for, and no, I didn't know why, and now I do. 'Cause God gave me you. In your arms I so new, with every tender kiss from you. Oh, must confess, I've been blessed. God gave me you to show me what's real, and there's more to love, and just how I feel, and all that I want is right before my eye, and all that I live for, and no, I didn't know why, and now I do. 'Cause God gave me you. Ooh, God gave me you. Alagata kakabsat ken papagayam daytaman iti God gave me you. Kita nadanon manen iti oras ngayon tayo pa nagsisina. Wen kakabsat ken papagayam agyaman akman iti panangdanggayo kanyak manen iti sumagmamano nga oras iti programa tayo. Daniel ken Ayat. At syempre iti pagayam yu Mr. Daniel ken Ayat. Iti Barangay Bantay, Ilito Solana, Probinsya, Tigagayat. Alakakapsat kin papagayam gundawayak man iti agyaman kada kayo. Kas kada ni Red Heart, Padli Maribel Vizcara tiw iti Santo La Union. Yan, nagpintas gayam iti Santo La Union. Alagata nagmamayat iti Torres Ispatda. Sapay kumata makaipasyar nakto ni Padli Maribel Vizcara tiw ijay. Ayan, nagmayat nga amwen iti istorya iti Santo La Union. Day taman. Da transformer nga kunada ni Mayor Wailan. Weno Mayor Wailan kunana. Ayan, nagyaman na kini kadani Reggie Cantor. Ayan, si Sarens Garma Manuel Belango, Mama Heidelin Simangan. Ayan, Padlikat Kathleen, kadani Marisol Mamanaw. Ayan ni kadani Asiber King, kadani Boy Black. Ayan ni Mards Gerly Baraka, kini pareng Jonathan Orlanes Kagawad. Ayan. Ayan ni Padli Marites Concepcion Rimando. Good night, good night. Kadani Jen Basa Trinidad. Alagata nadanon manin iti oras. Ngayon tayo pa nagsisina. Iti oras kita 10:32 iti oras ti Pilipinas. Kita syempre iti mga barangay mi, iti Barangay Bantay Solana Cagayan, iti Laod Amyanan Daya Bagatan Ingana Bira, ket kastameten ni Tatang Rayo Crisogono Dagio Junior aka Roman, kastameten kin Auntie Juliet. Ayan. At syempre iti barangay opisyales iti Barangay Bantay ngay dadawlwan ni
Barangay Captain Apolinario E. Miguel kini Auntie Chari. Ayan kastameten dagiti aminin nga mangidadaulo iti barangay. Alagat agyaman na kada kayo kaya na naimbag nga rabi tayo amin dita. Kaya talawen, good night sir. Kastameten kada kayo amin kakabsat. Thank you manen sir. Ti naparagsak na kami man kunana. Ayan, ingat nga kanayon. Ayan, nagyaman na kada ni dyan ba sa Trinidad. Kastamit kini pagaya Renby Mamwad. Ayan ni kala ko Mayor Sir Idol kunana. Ayan ni kadani Melanin Garan friend. Ayan nagyaman na pagyamanan Sir ti adu-adu. Kastamit kada kayo amin nga kakabsat kuida. Nagbalin nga naanaya City tay panagkakadwa. Good night and God bless us all. When syempre kastamit ten kini Sis Catalina Casco iti Lingusulana Cagayan ni kadani Resen Biyernes iti Lingusulana Cagayan. Sis Catalina Casco iti ni Selbarnacha kono kumas. Sis Selbarnacha iti Minabang Ilagan City Isabela. Sis Resen Biyernes iti Kadaanan Solana Cagayan. Ayan ni Sis Jenbasa Trinidad iti Nangalasawan Sulan ay Nangalasawan Amulong Cagayan. Ayan. Medyo kabisadok ti kita lugar yon. Ayan ni Manang Nicole Alexalen, Manang Jan Hele Hermano. Ayan, good night and God bless. Kaya't pa kanumot nga pakada ni Lolo Goryo. Sige, dito'y kayon. Dito'y nakmeten. Bye-bye and God bless.